Manipod nakaturpos ni Helen iti high school at dalata dito'y balay. Tasan mo't nga rod na makakita. Ay, masyanak mo't iti anak ko, tatang. Imbagkit di tainan anusan na tinag-eskwela iti high school. Uray ka na yun da nga ublagan gapo iti kinabulag na. Nasingpait manipod ubeng ti apukaw. Imbaglakit di. Taadda kayo akanayon anang itultulod kan ko na iti pagadalan, tatang. Wen tasikakit nga rod ti agtrab-trabaho. Babain iti kinabeautisan mau. Katapag-yamanak mat, taadda akanayon ti customer ko nga umay agpapukis kas kada agpamanicure. Uray kaskasanaw. Di tayo mat nagbisain. Babain iti dayta trabaho manakaw. Mapan ka kadidyo parlor, nanang? Madamdama anak. Nasapa pa himat. Oh, adda ka di ibagam? Pakisaganam ko madagiti labaak, nanang. Ilasin mo dagiti puraw, kanti di kolor, tajay lamang gelgel ti aramidag. Aglaba ka di ita? Ay, pasensya kan anak ko. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Angam si kapay lati aglaba. Tadyak mo't masangon, gaputa ka na yun abisi. Rumbang asyak ti aglaba, nanang. Madimat no awan pulos ehersisyo. Sige, taisaganak nga rudan ti labaam. Ikargak iti batya dagiti puraw. Isarunom to dagiti ikabil ko iti asidag alupot adi kolor. Wanang. Punwak met dagiti tallo a batya iti danom tapno as asidag apagbanlawam. Wanang. Sana bale. Adamat ni Lolo ang mangihanger kan mangisampay. Naurnungan tan iti labaan, anak. Ingka kumaglaba, kadupay ti deliver ko alako. Aglaba akto ano magagetak. Masadutak pa'y ita, nanang. Ay, nagrigat ti aglaba no naurnong ti ato alabata. Ingka ki di aglaban. Masadutak pa'y nga rod ita. Anya nga iti obraem itang agmalmalam. Awan matrabahom. Bakasyon nyo mat ijay pagadalan. Ay nananang, agrelaksak pa'y met kakaiso na bakasyon mi. Manumat nga aldawan ti bakasyon mo. Iso nga adu ti mureng mo, tasukat ka ngamin asukat. Kakaiso na bakasyon. Enjoy and relax. Aglablaba ka nga uray di ka makakita? Sinsinan siguro ti panaglabaman niya, kadi mo mat makita tinarugi. Saan mat? Tagal-galak mat agal-galan, sakbay amangalak manan iti sabali alabaak. Napuno mat iti danom day tatalo abat siya. Di tamon nga ibalnaw? Wan insagana ni nanang ko amin dagita, sakbay ama pa nagtrabaho. Kaya't mo asawan. Iso tinangilasin kadagiti puraw ang nakakarga iti basit a palanggana? Wan, iso ti umuna alabaak. Ibanlaw ko, sakbay alabaak dagiti dadduma. Intun malpas mo abalnawan iti may sa abat niya. Ari kapam ti sumaruno abat niya, taijay kamanan nga agbalnaw? Wan iso a pinagaabay ni nanang ko dagita, tapno na lakalaang ti panangarikap ko. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan. At iti order mo asabon. Sana ko na mapan ije balayo. Ay na, apag husto. Tanaibos ti sabon mi. Pinaglabang amin ni Helen itay bigat dyan na batbati asabon mi. Anya? Makalaba di anak mo abulag? Ay katuan naggagat nga aglaba. Ilasin ko asigod dagiti puraw kan di kolor. Kasano makita na nga iti panagbalnaw na? Isaganak dagiti batya apagbanlawan na. Kargaak iti danom ti tallo a batya. Tapno jay laangan agbanlaw ti aramiden na.
Ay, nagrigatan ti biyag ti bulag. Anyaya tinaginhawam iji anak mo, tapay a bulag. Apay, Sofia. Mama, ti kakadi? Nga adda connection ti panaginaw ti ina, iti ubing nga ipasngay nanto? Ammo pa yan. Kastamot ngamin ti ko na dagiti babakit anagsiko ken nagana. Ay na nakalaban ti kaaruba tayo abulag. Ngumsi ka, di ka pa'y nakalaba. Patyamat anadalos ti labaan day jay kat di namat makita. Basta na ibabad ti sabon siguro akit gel-gel-gel-gelan. Apay nanang, napan ka kadi ijay balayda? Nakitam anaglaba? Nasabat ko ni Alicia. Inted ko ti sabon nga order na. Imbaga na, anakalaba ka nun ti anak na, ni Helen. Labala siguro ati pangatiwan na kanya. Siya, makaturpusak to iti panagadal ko. Narangay to ti biyag ko, ngamday jay ngay. Agbak-bakit tulaangan iti unig ti pandiling na. Uwan ngagpaiso. Anya ngay ti masakbayan na. Katkas jay mo ti kasasaad na. Mabalin a labandera. Ngam asino ngay ti mayat nga agpalabakan kwa na. Siyak ni Sister Eliza. Anya ka di nga oras nga ado ti tao dito'y sango ti tiyanggem barok. Iti oras ti kaawan trabaho, sister. Oras ti alauna, aginggat 2:00. Apay ka di? Kaya't ko ngamin ti makitaripnong kada kayo. Pagsaritaan tayo ti maipapan iti pagarian ti Diyos. Pagarian ti Diyos, sister? Wan, no adam amom dita nga awan araramiden na, ingkabasit awisan, tada na patag nga ibagak. Hoy, adda ka ruba mi, sister. Inakayaban. Tapno dumngagdamot iti ibagam. O sige, agurayak dito'y sango ti tiyanggem. Ay, imbagtada ka dito'y arubayan niyo, Helen. Ay, umay kawisan. Mapantay jay tiyangke. Apay ka di. Anya ti aramidan tayo jay. Ay, adda nga min madre an isarong ijay. Imbaga na, nga agawis ak kano iti kakadwak. Inawis kayo, takaasimat nga agururay ijay. Kibinan nak nga rod. Tapno daras tama kadano ni Jesango ti Tianggeyo. Intang rodan Adda siguro ijay dagiti daduma a binagaak. Nay, papananyo ka, day. Imbagtada ka, lolo. Ay, awisan kayo iti sango ti tiyangke. Hintayo dumngag iti ibaga ti madre ana isarong dito'y lugar tayo. Nay, itamam pa nga damanen maisarong a Madrid dito'y. Ay umayak nga raud. Duata nga rodan nga kay Ben, lolo. Bayanta nga umuna ni Ben. Tadagasan na dagiti daduma. Nanang, mapana ko ni di kabisera. Inak agin roll. Siguradwam nga agadal ti obraam iji kabisera. Adda nakadamagak nga ad-ado ka no ti pasyar mo. Nagkunamit nga ad-ado ti pasyar ko. Padpadaksen naklaang deji nang ibagakin ka, nanang. Nasaya at no saan apod no tinaidanon kanya. Numadamag ko asaan ka napasnak nga agadal. Pagsardengan ka. Ay nananang, napasnakak nga agadal. Uri kitang! Agmartyatan to iyain tablado. Namnamaag day ta. Aramid ti pakakitaan saan kat nga iti sa ulaang. Ay nananang, pupuutam to ibagak. Saan akas di ta kaaruba? Agbakbakit to lang iti unag ti pandiling na kunakmanen. Agtalakak iti day tasaom. Ala, igaud mo nga rod ti agadal. Wen ka di nanang, may santon a midwife to'y anak mo. Lumugan ka kadi, Miss Analapsat? Wala, guwapo aparo. Tay mayakit nga rod dito'y terminal ti van. Ide ka nga rod sango nga agtugaw. Kabayatan nga awan pa iti nagtugaw. Agiyaman ako na manong.
Nagtauran na ito ang driver. Miss, papanam ka di? Ijay kabisera, manong. Inak again roll. Kasta ka di. Carlos tinagan ko. Anya mati madaydayaw anagan mo. Syakmat ni Maya. No estudyante ka, kawatan nga gababang kay Jay Kabisera. Gusto ka di, Maya? Pudno, manong. Awan ngamin balay mi ijay kabisera. Asidag ka di ti town ti boarding house mo? Wan, manong. Iti asidag ti universidad. Itulod ka nga rod. Tadamat ngamin gargaret mo. Ay, thank you, manong. Jak ngamin maawit ti bag ko amag na amapan iti ayan ti boarding house ko. Di kagdanag. Siyak to ti mangawit kadag iti bag mo. Ngam, awan mo ti itangdan ko kan ka, manong. Awan kwarta. Saan ko apabayadan ti serbisyo, kading? Pakaragsakak, no kayat mo nga itulod ka. Adakan ka dayta. Medyo nadagsan ngamin ti bag ko. Adaman damagak kan kabalasang ko. Naipasngay ka kadi a bulsa. Wan, sister. Jack pa'y nakakita iti lawag. Kayat mo ka di ti makasursurong agmasahe, kan agilot. Agmasahe kan agilot, sister. Wan balasang ko. No ado ti agpamasahe kan ka. Addan pagsapulam. Ada nga tamat agpamasahe kanyak, sister. Depende. No maya ti panagmasahem. Kaaduan nang agpamasahe kat nataengan. Sursurwom ti agilot iti nablo kan naipit nga orat. Ibagak pa'y kaninanang ko, sister. Kayat ko akasarita ni nanang mo. Intayo ka rod ija balay mi, sister. Kapsan, nakaumayak ti balayo, takayat ko atulungan ti anak mo. Anya ka di atulong dayta, sister. Adda organisasyon mi, amang isursuro, kadagiti kayat na ti agmassage kan agilot. Isarok tayo ko man ni Helen. Sa dino, sister. Adayo ka di? Ije kabisera. Mabalin nyo ako yugan, tapno makita yu ti pagyanan, kan pangisurwanda kadagiti kas kan ni Helen. Pagsaritaan mi pa'y ka ni Helen dayta, sister. Kat intun sumaruno nga umay kayo, maamuan yun to, no umay ni Helen, wano saan. O sige, nulakat makasursuro ni Helen. Mabalin nyo ti agpatakdar iti massage clinic na. O, diadan pagsapulan ti anak yo. Kasta ka di? Sige, sister. Panunutak dayta nga insingasing mo. Adon tinatulungan ti organisasyon mi, kabsat. At daan damutan iti massage clinic. Kaslamat la therapy daytoy para kadagiti nataengan. Anak, kayat mo ka di ti makasuro iti ibagbaga ti madre? Mayat nga ta pagsapulan, nang? Kasano nga amaom no di mo matpadasen nga umuna apawok. No kasta, umanugot ka amapan ni Helen, tatang? Awan matidakas na, kas itinako na ti madre. Awan mabayadan. Tulungan da, tikas kini Helen. Sika ti pagdamagak ita, anak. Kayat mo ka di ti makasursuro iti ibagbaga ti madre? Padasak na lang. Barang makasuro at. Sumuro takmet kada kayaw no itulod mo ti apo kaok. Inakman kitain ti lugar apang isurwanda ken kuana? Wen lolo, intayo, tapno makita mat. Kanayon nakto amasahyan no agsakit ti bukot ko, apaw. Maya! Umayak man! Adda ka kadi! Ni Carlos da itoy! Mabit lang! Umayan! Oh, Carlos, aday bagam? Awisin ka kumatag pa siyerta. Mabalin?
Sige. Urayin nak. Idisuklab ito'y bag ko. Kagap-gapok ngamin ikipagadalan. Sa dino ka diti kaya't mapagpasyaran ta? Uray sa dino ditan. Basta makarelax na. Ay, makabanong tagmalmalum ikipagadalan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Intamangan iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko nga agluto. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Manganta iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko nga agluto. Sapay ko mata masansan arumwartang agpasyar, Maya. Nulakit ka na yun nak mailibre. Apikit tinasan. Agpaiso ka di? Kanayon ta rumar? Day tamat lagayam. Asino nga'y ti agkid-kid nga agpasyal? Sige. Kada malam, agpasyar ta. Umay kadagasan dito'y boarding house mo. Daytoy ti dagos dagiti tultulungan da nga ag-training nga agmasahe. Ijay mo ti pagtrainingan da, o ijay banda. Ay, sister, mabalin ka di nga umay minto sa rongkaran ti apaw? Mabalin latta, tata. Nawaya kayo nga umay mang bisita ka ni Helen. Agyaman ak, sister. Italaing ngamin na maisina ti apok kada kamay. Saan unay ang mabayag ti panag-training da, tata? Numalpas ti training da. Mabalindan ti agawid no kayat da, sister? Uwan, tata. Ngamnomot kayat dati agtrabaho ditoy. Adamat massage clinic iti agduduma apaset ti kabisera. Nulakit ta amunan taon. Mabalindan ti agawid, sister? Adalata kada kayo day tata. Tinapatag kat matulungan mi ni Helen. Oh, aglablaba ka man. Aywan, apayadyak makitkita ti anak mo. Ahin napan ijay kabisera. Isuro da ka nung agmasahe, kan agilot. Anya? Apay kumangay, asino tagpamasahe kan kuana. Kay kayat ti tao tagpailot iti saan abulag. Tapno makita na ti ilutan na. Addan tulat ta siguro. Kastamot ti ko na dya madre. Saan nga ta nga inaramat dalaang ti anak mo, iti sabali awagas? Anya ti kayat mo asawan. Amangan no saan mat nga ag-training ti aramidan ti anak mo. Napan kami ijay ka ni tatang. Napan mi kinita ti panag-training da. Naggapuam, lolo. Naggapuak man ije kabisera. Napan ko binisita ni Helen. Ay, kumusta ngay ni Helen? Nasaya at matapok. Madaman ti training na. Ay, damag ko. Mabalin kanumat nga agtrabaho ije kabisera. When ka now? No saan, mate? Mabalin na ti agaway, takumpurmay no sa dino ti kayat na pagtrabahuan. Mabalin ka di nga itibukod na abalay ti pagtrabahuan na? Ay katwin tada ka numot itid da certificate na, nga isaw kat nag-training. Ay na, adan to trabaho ti gayem ko, lolo. Bareng apaw. Kumusta ti training mo? Balasang ko. Mayat-mat, sister. Masurutak matadagos ti sursuro da kanyak. Nasaya at mat. Saan ka nagkamalian ang tulong kan ka? Saan ko ang malipatan da ito nga inaramid yung kanyak, sister? Mangnamnama ak anasaya ti masakbayam, uray kasta ti kasasaad mo. No maminsan, damdamagak iti bagik, no apay abulagak, sister. Saan ka nga agladingit? Apagdarikmat lati biyag. Apagdarikmat? Saan kayo amawatan, sister? Saan tayo nga agnanayon dito'y lobong? Nulakat saan ka nga kararamid iti may kaniwas? Agnanayon di biyag ijay langit nga gururay para kan ka. Sapay ko ma, tamakitak tilawag ijay adiso, sister. Agtalakay ti apo. Di na baybayan dagiti maikuskuspil dito'y abiyag. Maya,
Dito yak boarding house mamaturog ha. Diyan ka balan ti agawid. Diyan ka makan ka. Basta siya. Maturo ka tanaulawak. Sigan pumit ngamin. Kaya naginom ka. Saan ka di amayat ti uminom? Makaikat iti bangnog? Diyan ka mo. Kung naman, mas tiara. Saan mat? Nagingal ka napait. Kasta lang. Tanabit ka pa'y anaginom. Ngaminton maruam ka. Naimas ton. Maturo ka din. Ay, di ako manin makapanigi pagkatalan inton bigat. Sigurado ang nasakit nito manin ti ulo. Di ureg malmalama di ka mapanidya pagadalan. Taagmalmalamat nga ilutak taulom. Tapno maikat ti sakit na. Kasano ti panagmanehom? Nagmalmalam ka mangilot iti ulo. Ang damot mang sublat iti van iman maneho. Apay nga da ka dito'y kamak. Apay anak kay data. Nalipatam ka din ngayong guyod na kitirabi eh. Si kapay tinangikat ka dagiti pagananay ko. Ay sa lawasaw, inikikat ko kit din. Awan mat malagip ko. Uray sak, awan mo't malagip ko. Ngam, pagbabawyam ka di, tinapasamak. Awan, malagip ko. Kasanunog bunga tinaramit ta. Anya ko manuag bunga. Bayam ah. Sapay jak pinalpas ti panagadal ko. Ilipas mong tulat ta. Nga manipo di ta. Dituya kung dagos mo ngagyan. Asidag dito'y apagawidak. Kat, si kangarudan tagbayad iti boarding house. Ay katuwa na. Day talagayam. Saan ka di amay mayat? No iti asidag ti parlor mo ti pagabangan to ni Helen iti pagbalinan na massage clinic na. Bayat nga agpaiso, tatang. Aguyog kami amapan kan agawid. Adda ka kanayon akadwana no kas pangarigan. Dayta nga ron tinapanunot kaw. Saan naman nagsursor? Isuadi na masiputan ti papapanan na. Ta saan mo't anarwam? Wen, tatang. Bareng bakanti pa'y ti may sa asilid iti asidag ti parlor ko. Kasanaw no adda mga bang? Ay, day talang ti parikot. Alangan mo't nga abangak. Kat saan pa'y analpas ti training ni Helen. Dandan di ka nun malpas ti training na. Apay di ka mapanagpasada. Aldawan. Bayam day tapasada. Di ka kaya tapanawan. Ngam na ibusan ti intad ni nanang nga allowance ko. Inton bigatan ti panagpasadak. Kung may kamankit di dito. Di na kiguyod. Agkin-kinapkap ta kadilatan nga awan mo't iluto ta. Anda pa'y basit kwartak. Intan tumangan iti restaurant. Kat, nung ay awanan date ko nam abasit. Kasanon, Awan ti pagdanagam. Oh my God. si kaman lat makaamon. Ay na makikiyak kita. Hello anak, apay adi ka matagaw awidan. Ada ka di pa'y kwartam. Kuwangarod nanang. Awan kwarta. Ada ka di parikot. Apay akasta ti panagsaw. Awan parikot nanang. Sige, umayak to. Ada nga min aramidan mi iti pagadalan. Kano ka nga rod nga gawid? Makitan to nanang. Intun malpaster aramidan mi. Isunto ti panagawid ko. Mala, ibagam nga rod no kaano ka nga agawid tapno mo. Amangan no adda nga min papanak. Papanam nanang? Ijay balay ti kasinsin ko ijay sa bali a probinsya. O sige nga rodan, bye. Oh, apay akas kala na tukkaw iti ulag. Anya ti parikot? Imawag itay ni nanang. Damdamagan na no kaano akano nga agawid. Agawid ka ah. Dahil ka dumawat iti allowance mo.
Ibagam nga do ti babayadam. Tapno adu matiitad na kwarta. Kasano nga inak dumawat iti allowance ko? Kad sa anak matin asumsumrak. Kad maisa, dakulan ti tiyan ko. Di ibagam kininanang mo. Nayunan na ti allowance mo. Tadan apo ko na. No dakdakal ti kwarta nga itid na. Nakurang at talaga ti panagpampanunot mo. Agpakita ak amasikog, kalpasan na, dumawat ak iti kwarta. Anya nga rod ngay. Ilibak mo kit din na masikog ka. Ay, maliribo ka na. Anya ti aramida. Uray ko man no responsable kamot. Kanayon ka na bartak asumangpet. Anya pa ilang ti pagkunam kanyak. Kat nalaingak man. Oh, anya ngay ko mati paglaingam, ibagaman. Isu nga rod amasikog ka ita. Kablaawan ka balasang ko, adan certificate mo. Agyaman ako nay, sister. Nalpas matlangan ti training ko. Mapanak kita idyo porokyo. Kaya't mo ka diti sumurot kanya? Eta ka din, sister. Diyak pa'y matintariman dagiti gamit ko, sister. Madamdama pa'y matkit di. Ibagak idyo may sa a helper. Atulungan da ka amang ikarga ka dagiti gamit mo, itibag. Nasingpat ka na lang dagiti helper dito'y training center, sister. Amo da tigam gamit mi. Wan. Amin asumangpat dito'y akaskan ka. Ikan mi iti numero amin agamit da. Ti helper ti mangikabil iti kamayo, nukas jay amaakas, tapno saan nga sinukat. May sa ti numero amin agamit mo. Kasmatla kadagiti dadduma. Saan ka day akadagituyan ti panaglepas ti training ni Helen? Wen, tatang. Ay, intaman kit di pasyaren, inton bigat? Aywan man anak kaw. Amwan ta no makalpas mo't laeng. Ada tao. Inak ilukat tiri daw, tatang. Ada ako, nanang. Nagbati ni sister ija ayan ti ado at tao ija sangot ti tiyangge. Intayo matagdangag iti bagana. Ay na, anak ko. Di mo pa'y imbaga nga agawid kagayam. Tapno imay da ka sinabat. Ala, idisum nga rudan ti gamit mo. Tamapan tayo iti ayan ni sister. Nagmayat matan ti panang taripnong ni sister kada tayo. Mayat no kanayon tayo ang mapandumngag no kasjay nga umaymanan. Wen, nanang. Talagang amayat. Eh, kasanugaya man ti masahista nga apo ko. Agabang tayo ka day iti pagbalinin tayo a klinik mao. Clinic adagos, lolo? Awan pa iti massage clinic dito ili tayo. Mayat tapno awan ka kumpitinsyam. Abangan tayo ti may sapay asilid iti asidag ti parlor ko. Ijay kan nga agmasahe, anak ko. Nulaki tamayat day ta pagsapulan. O di mangala tayo iti lalaki a masahista. Tay sumot ti mang masahe kadag iti lalaki. Kat sikamot ti mang masahe kadag iti babaya a customer apaw. Wen, lolo. Ada contact number kanyak ti lalaki akadwa ka nag-training. Sidag dito'y lugar tayo. Ay, di isun ti ayaban tayo akadwam tao. Nga agmasahe iti massage clinic mao. Saan man nga tan asumangpet day di alalaki? Napanan naman nga tan. Ay, sinalpag katikas to eh. Babawi kon anak kidin na kinkwana. Nataer nga agpaiso. Ngamawan matam muna. Irresponsable alalaki. Kasano na ito yan? Saan pa'y anabayadan ti abang? Sigurado nga agunget ti aking balay. Ay, buwisit ti kasto eh. Anak, imayak di ti klinik mo. Tadi ka pa'y mat nagmerienda. Customer ko amin dagita nakatugaw nang. Nakapila da. Saan ka di nga da kaduam? Isu ti mang masahe kadagiti lalaki, nanang. Siyak mat ti babae.
Aduda na kapila. Kaluklukat laeng ti massage clinic mo. Ang adudan nga agpipila. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam, nangina ka no ti awat da na. Kasta ka di? Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin nga minan agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayo na kastoy ti umay agpamasahe, nanang. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam, nangina ka no ti awat na, nang. Kasta ka di? Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayon akastoy ti umay agpamasahe, nang. Basta nasingpet ka kadagiti umay agpamasahe, kan saya atem ti trabahom, sublianda ka, anak ko. Talaga akasta ti aramidag. Takasta ti imbaga ni sister arumbang nga aramidan, nanang. Numayat ti serbisyom, kayat nakalakit di ti tao. Amin da kita'y nagpamasahe. Ibagada nga agsublidan to ka no. Ay na, Helen! Damag kung adu ka no ti customer mo iti massage clinic mo. Kasapulak gayam ti aglinis. Kan mang sukat ka dagiti abong ti kama pag mas masahian mi iti kadwak. Kayat mo ka diti umay, tatangdanan ka mat. Uy, kayat ko tawan matrabaho. Tumultulong aklaan nga agla ko ijay tiyangge. Ay na, ngamawan mo tangdan ko. Alangan mo tatangdanan na kaninanang mo. Ay, sige, umayak. Tapno at damat makuna at trabaho. Ay na, assistant ti masahista. Ay, saan akatulong, ta saan aklas. Ano kayat mo? Di oray awagan ka iti manager. Ay, saan mo't abagay ta saan asya ti akin kukwa. Ay na, si Kamat. Assistant laangan, mayatan. Mangrugi ka nga ro din ton bigat. Kaasimat ni nanang, no isupay lang ti umay agdalos. Diyak mat ngamin makita, tauray siya kumati agdalos. Ay na, saan kan nga agliday? Taaddaak mat apara dalos. Ay este, assistant ko na kuma. Oy no, adumat nga agpaiso tinataangan nga umay agpamasahe. Ay, dagiti nasakit, isikat kan bukot da. Ado pa'y ti balikbayan agalante amang tad ititip. Ay na, mabiit ka ama kaurnong no kastoy laeng. Ay na, nagswerte kan gayam. Basit pa'y ti urnong ko. Taigatang mi kaninanang iti bakante alote di taasidag. Anya? Uy, makagatang ka pa yan itilote. No lakat agtultuloy nga do ti agpamasahe kan agpailot. Ay na, nagpartak ka adumuras no kasta. Nalabas matay ta dumuras ako nam. Saan kit din? Ay, mano tinagpamasahe ang nagmalam? Pati pa'y nasakit ti saka na, anataangan, umay daag pailot. Diyak nga rod ni namnama akastoy kaado ti umay agpailot. Ay na, mayat ka nung amin ti panagilot mo. Kasta tinangag ko nga ibagbagada. Maya, apaya di ka matagaw-awidan. Nanang, pangasim! Umay ka kuma dito ospital. Awan ka duwak dito, oy. Anya tinapasamak mo. Apay nga da ka dito ospital. Aganakak, nanang. Umay ka kuma. Kasapulan ka. Aganak? Ayan dakin putot dita anak mo. Apay adi nakakaduan dita. Di pa'y matsimang pat, nanang. Pangasim ta umay ka. Marigatan na kaganak. Sinalbag day ta lalaki. Idagragsak kayo, kadwam.
Itatagregat ka? Ang may saka. Apay adi mo awagan. Saan matamawagan, nanang? Umay ka kumaan pangasim. Sinalbag kiti. Ayan day ta lalaki. Makapasuron. Kunak man no agad adal ka. Takunam nga agbalin ka a midwife. Ngam saan mat gayam. Ta illegal wife. Ni, apay ko mga illegal wife ngay nanang. Apay, legal nga rod ti panagtipon nyo no asino man day ta apilato. Nanang saan apilato? Ni Carlos. Carlos no Carlos. Ngam pilato para kanyak. Tapututan na ka at di yu pa'y imbagbaga kanyak. Ita lang nga ibagam taaganakan. Pestek di. Ay ipungot ka kumakal. Pakawanin nakmat na nanang. Saan kayon nga gungat? Pangasim, pakawanin dakon. Ay na, nagsakit ti tiyan ko nanang. Matayak sa iti sakit. Ay, anya pa'y ngay. Kunak no may santo a midwife ti anak ko. Saan mat, ta wife kunak manan. Sapay illegal. Ne, Sofia, sigamot gayam day tamasabat ko. Naggapuam ka di. Ay, nagapuak man iti ospital. Ospital? Sino tina-ospital? Ay, kwa. Daytay, saan mo nga maamu daytay? Napan ko lang binisita. Kasta ka di? Sige, tamapanak mat di ta parlor ko. Sige, tagawid akmutan. Ay, madamag ko man gayam. Apay akas lang masursurun ka. Adda ka di parikot mo? Ay, awan. Adala na panunot ko. Ang awan anyaman na daytoy. Agpada kayo mat anala daw asimang pay. Inuray ko ni Helen. Tada pa'y ngamin ti agpapailot kan ko na. Tatang. Mala, aginan na kayo nga rudain sakbay amangan tayaw. Nakaluto akon. Tatang. Nasingpet kat ni Lolo. Agluto no mala daw ta sumangpet. Talaga kasta ni Lolom. Awan ti kasken ko na iti kinasingpet. Tapasablugan dak pay mate. San apasablog day jay, Lolo? Agpay sumat anasingpet kayo. Uray da kayo mat nga agina. Nasingpet kayo mate. Imala kami kan ka, Lolo. Nasingpet ka, iso nasingpet kami, mat. Ala, aginan na kayo nga rudain. Tain na kun agidasar iti pang malman tayaw. Imay ka din ti ama ti anak mo. Imawag nanang. Awan ka no ti signal iti disung ayan na. Adda ngamin nangarkila iti van nga iman maneho na. Kasano ti babayadam dito ospital? Pakibayad mo basitan ananang. Awan ngamin imbati na kanyak akwarta. Tasaan pa'y anagpasada. Pinaay mo lang arudan ti arapaap ko para kan. Ita, siyak pa'y ti mamules tiyaga po iti aramid yo. Nanang, ipagpagapumla ko man iti ubing. Apo kong ti ubing. Jak inarapaap ti maadaan iti apo ko anasapa. Ninanang. Agpay sumat, ipanpanakkel ko. Ama daanak iti anak adi adal. Angam saan mat, taapo ti inted mo adi na oras. Dapat ibit ti maladaga. Nagbasakay ka kaya man? Anya ti klasim nga ma. Naganakak ngawan ka. Nagawid itay ni nanang. Tawan mang pakan ka dagiti dingon na. Kasta ka di. Napatpatag nga ro ti dingwan na. Ngamsi ka nga anak na. Agtal na ka. Gaputa iso tinang bayad, iti bayadam ko ma iti ospital. Uray masursuron, binayadan na, tawan kamat amang bayad. O di thank you. Thank you, tabinayadan na. Kat, anya nga iti ko nanay, di nakita na ti apo ko na. Saan anaragsak? Taimbes ka nung agbalinak a midwife. Saan?
Taapo ko ti intad ko. Saan na balya? Siguro, maragsakan to, inton dumakailan, ti apo ko na. Kaano ta